Na wohwe sadia ekona opanyi bakọ eba no bambo nsemu a nitima bobe eye Boateng wode afutuo ama omampade dada John Dramani Mahama wo hwe nim so betu franka de ama NDC amanyoko no se oyi na bedi akira onhwe so obeyi na fira Asante mantemu sasebe boa no ama nanya abato ni vote no dodo efi honom. Enipa bebre na sisi womo atwe womo etia womo ekope eye flag bearer ede ama NDC amanyoko no emu bia betodwa no eye nipa enan ana womo ekopre saa dibie womo mumba akwa ne din abetodwa no eye kane mampeni John Dramani Mahama abetodwa se onambono mantem eye ne campaign asanso abetodwa se empinifo esinkunya toato adwene ede ahwe de womo ebeyi na ono ene beye abedichiri ede ama kane mampeni na wei ana security analyst Boateng ede abetodwa se so mampeni dada eyi obi a wonhwe se obeyi obi ede free Asante mantem ni ebetimi akane se NDC 4 pe se omo enya more votes ewo Asante region ewo se omo pu obi o free Asante region obetimi eni ahemfofo no tutiro akasa because ahemfofo na ewo Asante region no ewo influence wo eniema bebree mu na afi nso no youth no omun say nipa no mranto wa na ni beje no ho eba ne sa omu timi nya 29% going from Asante region likely say this betimi leadership wasandi tudwa se kane no NDC amanyoko no eko mfimfini mantem nanso sese de wo monhwe se wo mobefiri sa mantem nim akọ eye Asante mantem netimi abom ntino se NDC 4 wo monhyehyeye ye etie akiri na kasande ye kọ efom a yetie ana ye de tunseni ani ne kan ntino no after one more you mo flag bearer na wie no en on be decide in fact ansana edin beba no me sure say flag bearer no any elders no party executives no so nyina be din sa ho ahwe say onipa ben wo se fata wo se ye de ne ko Eme busumi a eba no ana NDC amanyoko no ebekoyi wono presidential and parliamentary candidate na womo ede omako gina eye 2024 abatwo